Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabasuhuje turizera ko ibintu bimeze neza 5/5. Turagarutse rero tubafitiye amakuru menshi cyane, turaza kugaruka muri politike tubabwira uko bihagaze, ndetse turaza kujya muri siporo, saho gusa kuko tubafitiye ubusesenguzi mutasanga ahandi, ndetse n'ikindi gice cyiza cyane mukunda muri benshi kizwi nka waruziko. Mbese ibi warubizi? So ntimuze gucikwa rero, nge tugiye kubana muri iyi minota. Nitwa Ozebless Domis. Yes, tugiye kugaruka ku nkuru ya Turahirwa Moses, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamurekuye by'agateganyo. Turahirwa Moses yarekuwe by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni icyemezo cyatangajwe kuri uyu wa kane mu bujurire, aho Turahirwa Moses yavugaga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe ibintu uko bitari, ndetse rufata icyemezo ku byo rutaregewe. Akavuga ko urumogi yarunywereye hanze y'u Rwanda kandi yari abyemerewe, bityo agasaba ko yakurikiranwa ari hanze, byaba ngombwa agatanga ingwate. Ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gutegeka ko Turahirwa yakurikiranwa afunze. Mu gusesengura, urukiko rwavuze ko rwanasanze ntaho Turahirwa Moses yigeze abazwa ku itangazo ryavugaga ko ahinga urumogi muri Nyungwe, uretse kuba ryarashyizwe muri dosiye, ndetse niba koko akangurira abamukurikira gukoresha ibiyobyabwenge. Umucamanza asanga kuba iyo ngingo yarashingiweho mu gufata icyemezo cyo gufunga by'agateganyo ari inenge mu mikirize y'urubanza yabanje. Ku ngingo y'uko yavugaga ko atazi aho urumogi yafatanywe rwavuye, cyane ko yarunywereye hanze y'u Rwanda nk'uko abivuga, urukiko rwasanze hari impamvu zikomeye zatuma akurikiranwaho icyaha cyo kunywa no gukoresha ibiyobyabwenge. Ikijyanye n'ingwate, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko rwasanze urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaraciye urubanza rutarigeze ruvuga ku ngwate yatanzwe. Icyakora mu gusuzuma, urukiko rusanga ingwate yatanzwe n'umubyeyi we nta gaciro ifite, hari abo bayisangiye. Ibijyanye no kwishingirwa n'umubyeyi cyangwa umuvandimwe we biteshwa agaciro kuko nta cyangombwa cy'ubunyangamugayo batanze. Ikijyanye n'ingwate Moses yatanze ariko urukiko rwasanze atari ngombwa kuko nta hazabu irenze asabwa. Urukiko rero rwafashe icyemezo cyo kumurekura, ariko ategekwa kutarenga imbibi z'u Rwanda no kujya yitaba ubushinjacyaha buri cyumweru. Ngayo nguka ya Moses rero warekuwe by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Turahirwa Moses ku wa kane nibwo yasohotse muri gereza aho yari afungiye ya Mageragere, akaba yari akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'impapuro mpimbano. Akaba yasohotse rero muri gereza Kibuno Mpamaguru mu modoka, akaba yimye na interview cyangwa se akaba yimye ikiganiro umunyamakuru uwo ari we wese, dore ko yasohotse mu modoka ntawe bavuganye, ndetse imodoka ihita imuvana aho yari afungiye igitaraganya.
ngayo nguko rero Ayatollah Hirwa Moses washinze inzu y'imideli izwi nka Motions SPN TV2 turakomeza tubakurikiranire uko bimeze 5 kuri 5.